Odinga agithie na mbere guthathaura kioneki giake augite ruhonge rwa aria mathondekaga indo na moko mao ruria rwitagwo jua kali no nginya rutuike kiguni kuri aria marutaga wira kuo na ona kuri bururi. Odinga akiuga muhano ta aria marutaga wira wa gwikira tairo cia nyumba na gwikira na guthondeka miberethi ya nyumba ni andu marutaga wira na utaaramu wa kirathi kia iguru ona matathiite cukuru cia guthomera wira ucio. Ukienda kwa nyumba mingi hapa Kenya kuna tiles, yani nyumba ambayo zimezekwa na vigazi. Wale ambao wanafanya hii kazi wako na ujuzi mkubwa, lakini matajiri wanawaambia ya kwamba watapata shilingi moja kwa kila tile. Hii haiwezekani. Augite ati andu ta makanika meriga guthondeka meri Kisumu, meri iria ciateanirio kuma o hindi ya muthungu na angi ona ti athomu, na meri icio umuthi ni iraruta wira na noguo utaaramu wonanagio ni makanika a ngari. Kuna wale ambao wanapiga gari rangi. Kampuni inapata 1,120 na yule mwenye kupiga rangi anapata shilingi 3,000 peke yake. Hii lazima iishe. Utakuta Kinyanjui amekaa kando hapo barabarani, hapo ufungamano street. Ukimsalimia yeye, badala ya yeye akupe mkono, anatoa brush ya kupaka nyumba rangi. Huyu jamaa ako na ujuzi mingi ya sana. Ona aria maturaga na mbao na mawira mangi ma jua kali monanagia umenyo wao, no maturaga maunitwo moko ni broker iria ithiaga ikarihia mawira kuri aria maraheana mawira maya. Broker igoka igetha andu aya mari na umenyo wa mawira ma jua kali mathie makarute mawira macio. Broker ikoya marihi na gucoka kunengira mundu uria waruta wira ucio marihi maigoto kana ruitiki. We all agree they make great furniture, but many of them have to go through brokers to reach the high-end market where their products are sold at very high prices while the makers earn peanuts. Riu mutongoria ucio wa kiama kia ODM arauga wira wa gukurana na kuhe andu a jua kali certificate cia kuonania ni athomeru wira ucio mutaratara-ini wa RPL uria waniriirwo ni President Uhuru Kenyatta mwaka muthiru ni akaukinyaniria thiini wa thirikari yake niguo andu a jua kali magie na marua ma kuhungura wabici ciothe na kwiyuriria mawira kana kwendia indo cia wira wa moko mao na magathukuma mategũkungĩrio wara ni broker. Huyu jamaa na ana ujuzi wake lazima aangaliwe. Anafanya kazi siku mzima, lakini ikifika jioni ile pesa ambayo anapewa ni kidogo sana, na yule middleman ambaye alimtoa kule ufungamano street yanapata pesa mingi zaidi. Haya atutake kuvumilia. Ruhonge rwa jua kali niruo runene hari kwandika andu bururi-ini kuria rwandikite andu milioni 16 na ruthukumagira bururi gicunji kia 35 kia utonga. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.